SCP-096 Sramežljivi tip. SCP-096 je humanoidno stvorenje, visoko otprilike 2 metra i 30 cm. Subjekt pokazuje jako malo mišićne mase. Ruke su gadno izvan normalnih mjera, kao i cijelo tijelo subjekta. Svaka ruka mjeri dužinu od 1,5 metra. Koža je na većini tijela ispala zbog pigmentacije. Nema nikakvih znakova dlaka. SCP-096 može otvoriti čeljust 4 puta šire od običnog čovjeka. Ostale naznake na licu podsjećaju na one od običnog čovjeka, sa jednom iznimkom. Preko oči je izrasla koža, također zbog pigmentacije. Još uvijek se ne zna da li je SCP-096 slijep ili ne. Ne pokazuje nikakve znakove više inteligencije, pa se ne ubraja u sapiense. SCP-096 je inače ekstremno sramežljiv. Senzori u njegovoj ćeliji pokazali su da većinu vremena provodi čučajući uz desni zid ćelije, ali kad netko vidi njegovo lice, bilo to direktno, preko videa ili čak obične slike, SCP će pasti u stanje emocionalnog poremećaja. SCP-096 pokriće lice sa rukama i počet će vikat, plakat i ispuštat glasne krikove. Otprilike minutu ili 2 nakon gledanja njegova lica, SCP-096 počet će trčati prema osobi koja je vidjela njegovo lice. Dokumentirane brzine su između 35 i 50 km/h i čini se da ovise o tome kolika je udaljenost od čovjeka. U ovom trenutku još nema načina ni materijala koji može zaustaviti SCP-096. Lokacija čovjeka nije ni najmanji problem. Dokazano je da ima osjetilo koje mu daje točnu lokaciju njegove mete. Nakon što stigne na lokaciju, SCP-096 će ubiti osobu koja ga je pogledala. U 100% slučajeva nije nađen nikakav trag toj osobi. SCP-096 će nakon toga sjesti na par minuta i vratiti se u prvobitno stanje uma. Nakon toga će krenuti natrag i vratiti se u svoju ćeliju. Zbog mogućnosti velike lančane reakcije i masovnog gubitka civilnog života, ubojstvo subjekta smatralo se alfa prioritetom i trebalo je biti izvršeno. Ali dr. John Winston, koji je trebao obaviti to smaknuće, nestao je večer prije. SCP-096 viđen je mjesec dana kasnije na jednoj od kamera kako ulazi u neku zgradu u blizini Zagreba.